دم باش خوندکارین هجا ایرو وانه یامه یا هفته آویجه جورین چیروک کردی. امی ایرو لسر جورین چیروک کردی بکرداسی با آخفن امی جوری وی بهجمیرن به چند جورینن و کرداسی می هر یکی پیناسه بکن شوا هر یک وانه یک بتایبت جره هی. وقتی امزانن کرد خودی ویژه‌ای که دووکی یا دولمندن خودی دولمندیه که ویژه‌ای یا دووکی دسته که دم مقاله ویژه کرد رفع دهاده مگو قناغ ویژه کردی چهار قناغ سرکن بریا اوستا دم اسلامی ویژه نوجن بریا اوستا و دمی گش ویژه‌ای بود شخواه بری گو ویژه چهل بس به چیروک به رومان به افسانه به تی کواری نویسیده پیشیب دووکی ام آماده دکن پشترات کواری نویسیده دوی دمی دو ویژه گش دووکی بو شخواه نجوی دووکیاوی با ندگیا دما نویساندنی نخواه ویژه آمه کردی و چند دامنی کردی خودی دولمندیه که چیروکین دووکین دوی دمیده چند دیدن دخواستن و چیروکی کردی ورگرینن زمانی خواه چما ورگرین زمانی خوش بکن چند خواه دخواستن کردات نبکن به وی آوایی دخواستن و چیروکا ورگرینن زمانی خوش به چند آوا میناک ترک دخواستن لهنگین چیروکی ای کردی گلکی بکن ناوی خواه ورگرینن بکن ناوی ای ترکی میرزا چیروکا که اوجی لهنگه کی چیروکا کردیه میرزا کرن میرزا محمد ناوی محمد پیوه کرن جبو گو به ای چند آوانا کچلو که پیرجی لهنگه کی چیروکا کردی بو ترکان ورگران زمانی خواه کرن کلوگلان دوی واریده مگوت ویژه کردی خودی دولمندیه کی چیروکین دووکینه نه همی بحثا دوام دمین داویدش خواه ده سالین داوید ویژه کردی دووکی برهف بو گش هاتن برهف کرن جبوتی کواری نویسیده دما اوستاده شخواه او ناز ذکن گو دما اوستاده ویژه گش کت واره نویسیده و بلز بلا بو ام آنا بین جورین چیروکی لگوری نافروکاوی هندری وادت نافروکا وادت چی مجاری وهن لگوری وی نافروکه ام با چیروکا ده جوری وی ناس بکن چیروکا کفنار آشوپی چیروکا افسانه افهمه دست که چیروکن دور دبن جوریه کدن چیروکا کفنشوب کفنار افسانه دستان چیروکا واجی چیروکا لاوران چیروکا اولی چیروکا آشوپی یا کن چیروکا نوجن رومان چیروکا کن چیروکا زاروکان چیروکا پیکنوک و سرپیهاتی و جینامه و بیرانی شخومه گو اف بش گلکن بازده بشن بس پیناسا و امی جوار بیجن و با آوائه کی گشتی امی رافه بکن و هر یک وانا که تایبت جواره وی ام بین چیروکا کفنشوب یا کفنار چیروکا کفنشوب یا کفنار بری کرد شویر که خواه دما دلدورا آگر رودنشتن ده زوستانه ده اف دما خواه چلو درباز دکرن بوا چیروکی کفنشوب ای کفنار درباز دکرن لدردورا آگر رودنشتن دمی زوستانه او شویر دریج او شویر که خونی دریج پی درباز دکرن مالی گل شخواه اف چیروک جگل هاتی مالی گل اف چیروک چه بویه با آوایی که دووکی جنفشکی درباسی نفشکی دم بویه پشتره درباسی نویسی بویه دما یک جیکیر بیجه اف چاند و اف چیروک یعنی جی اف برهماوی جیی وندا نابه جنفشکی درباسی نفشکی دن دبه پشتره درباسی واره نویسی دبه مگو مالی گلک آشوپی تید هیه آشوپی دوی چیروکی دی گلکی هیه آرمان جاوه اجبو چیه؟ اجبو کیف خوشی و درباس کرن آوا شویر کن اوی دریش ای زوستانی وقت و دم و جه تیده ندیارن یعنی دما اف چیروک تیگوتن ام نابیجن فلان جی چی بوی یعنی جی دماوی دیروکاوی نا ام نابیجن نگری دایی بینایی وکی آفراندن این آشوپی تیده چه دبن آرمان جاوه چیمگو درباس کرنا شویر کایی و درخستنا شیرت و بندان دما چیروک تیگوتن کی جا جوره چیروکی با آنا می بگیر حما کی جا جوره چیروکی نه هماولو او چیروک تیگوتن وکی آرمان جا کم جه دگرن
وەکی پەروەردەکردنی و دەرخستنا بەندان و شیرەتان. لەوێدەکێ گەل چاوە ئەف چیرۆک دەدین ئەو جواتە گۆچێت و دەما ئەف چیرۆک دەهاتن گوتن وەکی پێدڤیەکی هزری دەدیتن. یعنی دەدیتن گۆ هزرێوە پێدڤیا وێنا بڤا چیرۆکە هەیە حتا ئەف چیرۆک دەگوتش خۆ ئەف چیرۆک نەها ماولد هات گوت ئارمانجا وانا ژێ هەبوو. ئەف شەوێرکی خۆ ولۆ دەرباس دکرد. ئەف وەکی چیرۆکە کەڤنەشۆپ ئا کەڤنار. ئەم هەرن ئەفسانەی ئەو ژی جوورەیەکش جوورەیە ئێ چیرۆکن لەگۆری ناڤەرۆکا وێنە. ئەفسانە ئەو ژی چیرۆکەکە مالێ گەلە ji bi awayekî devokî ji nifşekî derbasî nifşekî din dibe û piştre derbasî nivîsê dibe. Efsane muqabilî wê peyva efsane Kurdî muqabilî wê diyonanî de ji yer dibêjin mîtolojiya. Mîtolojiya wergerandina wê mîto alî haye ser xwedawenda dişteğile û lojiya wekî zanistê naxwe mîtolojiya wekî zanista xwedawendayî. Efsane jî emî anan ser biaxivin ji xwe efsane mar derbas bûnin di pirtûkê menî Kurdî de emî anan nas bikin. Efsane wekî karîsetekê çîrokek li ser karîsetekê yan jî bûyerekê serpêhatiyekê bi mirovekî riçê bûye yan jî bûye civakê riçê bûye û ev çîrok û ev serpêhatî bûye karîsetek. Efsane çîrokek nayê dubare kirin di dîroka cîhanê hemî de ev efsane nayê dubare kirin. Li hengê wê xwedî taybetmendiyên awartene li hengê wê divê çîrokê de tê kes yani çiqa dûmana demê re bêjin filan kesê ma wek li hengê wê çîrokê wê efsaneyî. Ew taybetmendiyê wênî ê awarte bi tu kesê din re çênabin weke wê û ne dîrok wê dubare dike. Me got ji nifşekî derbasî nifşekî din dibe bi awayekî devokî aşopî di efsaneyê de pir. Gelekî aşopî heye lê çiqa aşopî hebe helbet ew çîrok çêbûye lê dema lê zêde dikin aşopiyê wê gelek dikin ji bo got xweşikbûnekê bidin vê çîrokê. Hêmanê wê henin ser sê hêmanan tê avakirin awarteyê tiştekî awarteyê di civakê çêbûye û rasteqîne û pîrozî ye. Divê pîrozî tê de hebe tiştekî pîroz were dîtin ji aliyê civakê ve û rasteqîn û awarte. Hege de hêman jî hebin efsane pêk tê. Yani belkî awarte û rasteqîn tenê jî hebe ya awarte û pîrozî tenê hebin ser de hêmanan jî efsane tê ava kirin. Sê bingehê wê jî henin divê ola wê hebe û dîroka wê hebe û aşopî tê de pir bi. Ol, dîrok, aşopî. Ji xwe me efsane di refa diha jî dibiriye. Em xweşik nas dikin efsaneyê me derza wîna taybet biriye. Ol û pîrozî, aşopî û dîrok. Divê aşopî me got efsaneyê de hebe, divê dîroka wê diyar be. Bêt filan demê de ev serpêhatî çêbûyî. û ola wê divê ji çîrokê ji wê efsaneyê nas bikin bê divê demê de çi ol dihat bi kar anîn. Di efsaneyê de me got li hengê wê xwedî taybetmendiyên awartene ew li heng di bîr û baweriyê gel didmînin. Çiqa dem ser derbas be ew li heng di bîra gel didmînin. Mînakekê me bînin efsaneyê kawayê hesinkar efsana wîna. Ew efsaneyî ne çîrok e lê wek serpêhatiyekê çêbûyî bûyî efsane em cebêjin efsane kawayê hesinkar. Ji xwe em giş nas dikin kesî wek kawa bi demê re hîn çê nebûye xwedî taybetmendiyên awartenin pîrozî tê de heye em wekî pîroz dibînin. Malê gel bû ew çîrok di gel di çê bibû û kawa jî di wê demê de bû efsane. Lê aşopî tê de pir bû. Dema em çîroka kawayê hesinkar dibêjin efsana wî em dibêjin ew kesê desthiledar li wa dikir wek dizî hayê meዕra ser pîvî derketin. Dema em vê çîrokê dibêjin belkî ê guhdar bin bê çawa dizî hayê meዕra dibirçin aşopî tê de pir û gelek awaya jî tê gotin. Her kesê yani nivîskarê got nivîsîne tê guhertin ev efsane. Bes li heng dimîne ew li heng û çîrok dimîne ew çîrok. Bes nivîskarê got nivîsîne taybetmendiyê xwe da vê ser vê efsaneyî. Em ji efsaneyê jî derbas bûn. Me got hêmanên wê awartenin rasteqîn û pîrozî. Di hêman jî hebin efsane tê ava kirin. Bingehên wê yê sereke ol, dîrok, aşopî. Çiqa aşopî tê de pir be lê aliyekî wê yê bawerkirinê jî hey. Em bên destan.
دستان او جی چیروکن شخواف گشت جوره چیروکن دستان چیروکن با آوائه کی هلبستی تی گوتن چیروک بخوی دما تداتین سر و موال گوبر کالکیم و پیرکیم داتانی سر موال لی چیروک عین تی دی دستان چیروکن با آوائه کی هلبستی تی گوتن اف جداهی ادنا برا چیروک و دستان دهی چیروک ود بیجن و دستان عین نو چیروک لی با آوائه کی هلبستی تی هوناندن و هوناندیه بیجره وی دست که ندیار کسی گوگوتی اف دستان ندیار بلکه این وساندی نه او بیجر بخوبه او جی مالی گل رچه بوی اف دستانه هان جه نفشکی درباسی نفشکی دن دبی با آوائه کی دوکیش خو مگو همه جوره چیروکی با آوائه کی دوکین دست که پشتره درباسی نفسه دبی و مالی گل لهنگ وی خودی تایبت مندین آوارتن چقا لهنگ دوی دستانی دهبن لی دم اموی چیروکی سروی لهنگ سرکه تمی چیروکی لهنگ کی سرکه هی دم ام سروی لهنگ سرکه دا آخفن او خودی تایبت مندین آوارتن تکسی دن لهنگ دوی چیروکی دو کوینا تنن شوال جمع مینا که گله کی بناودنگ دستانا مموزین احمد خانی دستانا مموزین نعین او چیروکه لیب آوائه کی هونان دیو هلبستی هاتی گوتم بویه دستان مگو اف جداهی ادنا برا چیروکی او دستان دی چیروکا ممو زینجی هی و دستانا ممو زینجی هی آوائه کی هلبستی تی گوتم اف جی دستان چیروکا واجی نیزی کی راستی دمان دبی واجی یعنی راستی تی دهی اف چیروک براستی چه بویه هگه پچکی آشوپی تی ده بجی لی گل کی نیزی کی راستیه او جی مالی گله جی نفشکی درباسی نفشکی دن بویه او بویه را گوچه بویه براستی دوی جواکی ده چه بویه و عین وی بویه ریش مردگینه با آوائه کی راست نیوسینه و دبیجه جبو گو او بویر دما جبو نفشیم بی گو وی بویه ری بخوینم با آوائه کی راست و دبیجه و دنوسینه جبو گو بگیه نفشیم بی آرمان جاویش خواه پرورده کرنه و گهاندن عشیرت و بندان چیروکا واجی چیروکا لاوران چیروکا لاوران خواه اف چیروک جبو زاروکا تی گوتن یعنی جبو مزناجی بلکی بی گوتن آنا دیار بکن بی سدماوی و آرمان جاوی نیسرکه چی چیروکا لاوران خواه لهنگی وی جناوی خویای دوی لاور بن لهنگی وی گش اید چیروکه ده دوی لاور بن مروف تی تنن دوی لاور بن وک چیروکا مد رفا دهاد اوجی مستند شیر و مه و گر حرسی لهنگی ویجی لاور بون اوجی آرمان جگجی هیه اری لاورن لی آرمان جگجی هیه آرمان جاوی پرورده کرنه و واته کوی یا کور جی هیه دمان وی چیروکی دویجن اری لاورن بس هر تایبت مندی لاوره کی ولو دمروف هاجی دعین هیه و نخواته یاوی یا کور هیه او جی نفشکی درباسی نفشکی دن دبی با آوائه کی دوکی مالی گله و پشتره درباسی نویسی دبی مگو آرمان جاوی جی پرورده کرنه و خودی واته که کور مگو مینا کاوی جانی مهو شیر و گر دما ما اف چیرو گود مگو مهو شیر چاوا ای حری باش بو لهنگی باش دو چیرو کدو تین خلات کرن و گر یه نباش بو او جی تی جزا کرن د داویا چیرو کد چیرو کد ویب آوائه کی بالکش به وگوتن جبوگو راوستاندن جموانا چینه به کسی گهدار چیروکا اولی شخوش ناوی خویای دوی گریدایی پرتوکین آسمانی بن ای پیروز هر چار پرتوک پیروز ای اولی چیروکین اولی تی دهنن شخو انوا چیروکا جوا پرتوک پیروز در دخن وکه سرپیهاتی یکی یعنی معجزه یکی ای خداوندا بوان کسان را چه بوی دوی چیروکا ده دوی پرتوکین اولی ده ای پیروز ده ام جی واجد کن وکه چیروکا که ام جی گل رد بیجن جبو واناس بکن چاندا واناس بکن دما واناس بکن و وان کسی پیروزی ناس بکن مینا کم بیل سر بیجن چیروکا حضرت یوسف حضرت موسی چیروکا موسی دما بیجن دوی چیروکی دوی که معجزه که بوار چه بوی نوح دما ام بیجن قیکا نوح ولو ما سکنی او جوک معجزه که پیر چه بوی موسی دما رادش داره خود دستی ویناده
وەک معربوو پشترا هەولە العەرضەیە خست دبوو دار و gelek pêdiviyê wîna pê hebûn ev giş weke mucîzeyên ê Xweda gotvan pêxembera re çêkirinin divan pirtûkên pîrozin weke çîroka buarçê bûnin ew jî bûnin cûreyek ji cûreyê çîrokî û her yek vedgere li gelê wana û li netewa wa em bên çîroka nûjin na çîroka aşopî ya kin çîroka aşopî ya kin ev jî cûreyek ji cûreyê çîrokê lê gelekî kin ne wek çîrokê din dirêjin yan jî ana me bên romanê roman gelekî dirêj e ev çîroka aşopî ya kin gelek aşopî tê de heyî ji xwe ji navê wê xuyaye gelek aşopî tê de ev çi çêbûyî piştî bûyerên olî û serpêhatiyên olî ev jî çêbûnin ji xwe me got aşopî tê de heye çîroka aşopî ya kin wek çawa ev çîrok tê gotin dema Xwedê dixwaze kesekî mirovekî ceza bike wekî çîrokekê war çê dike û wek aşopî jî tê dipirin em mînak bînin kwîsî bi xwe mirov bû berê di destpêkê de mirov bû lê Xweda ew ceza kir çi kir jê genim difrot genim bi tenekê mezin dikirîn û bi êçûk difrot yanî fîda xwe gelekî jê dikir Xweda ew didît ew tawan kir ceza kir û ew mesixan her du teneke jî li ser yek xis bin wîna yek xistemî ji bo wî mesixan wî tawan kir û ceza kir ev serpêhatî û ev çîrok pêr çêbûyî naxwe piştî girêdayî zagonên olînin piştî çîrokê olî goçê dibin ev jî pêv girêdayî çîroka nûjen çîroka nûjen lehengê wê hindikin ne gelekin û bûyerek wênayê bûyereke û lehengê wêna jî yekin belkî lehengin de hebin li ê sereke yek tenên yani wolqa ne dirêjin û lehengê wêna ne gelekin ew jî karekî wêjeyî ye divê dem û cih û rêzkirina xalan û mijaran tê de ev xalên sereke tê de cih divê tê de diyar be dem divê tê de diyar be ev çîroka nûjen girêdayî va hersî xalayî cih û dem û rêzkirina ramanan û mijaran alozî û nakokiyên got di civakê de çêbûnin em divê çîroka nûjen de tînin ziman divê bi zimanekî hêsanî be nêzîkî gel be ji xwe ji ber ku çîroka nûjenê divê bi zimanekî hêsan be û bê têgihiştin ji aliyê gel ve cana lehengê wê jî ji aşopiyê nivîskar e yani belkî nivîskar ji cem xwe va lehenga bîn û têxi çîrokê de ji aşopiyê xwe derxe van lehengê di çîrokê de roman aynî çîrok e çîroka nûjen e lê roman gelekî dirêj e çîroka nave me got çîroka nûjen yan çîroka kin heye vay bidû de ye gelek cûreyê çîrokê henin roman a herî dirêj roman di çîrokê dirêj e bûyerê wê gelek in lehengê wêna gelek in belkî di sê lehengên sereke hebin û lehengên de jî henin û di romanê de bûyer pir a herî navdêr di romanê de bûyerê wê pirin û lehengê wêna pirin lê karê wê jevan yan jî nivîskar divir de çî bu va bûyera bi hevdû ve bi awayekî xweşik û zanistî û wêjeyî hevdû ve girê de dema bê gotin ji bo bi awayekî xweş bê gotin naxwe me got çîroka herî dirêj roman bûyerê wê gelek in lehengê wê jî gelek in belkî di lehengê sereke hebin û lehengên de jî pirin di çîrokê de di romanê de û ev bûyerê di romanên de me got karê nivîskar çi divê bik wekî xelekekê wa bi hevdû ve girê de vê ne dûrî hev bin weke xelekekê be û rêzkirin xweşkayî tê de heb çîroka kin ew ji cûreyek ji cûreyê çîrokê lê kin ne bûyerek wê ye lehengek wê nî sereke ye ew jî malê gel e bi zimanekî wêjeyî û bûyerên hindik peyvên hindik watak mezin dide vê çîrokê bi peyvên hindik wata wêna gelekî kûr e û mezin e û bi zimanekî hêsan nêzîkî gel ev çîroka kin tê gotin çîroka zarokan ji bo zaroka tê gotin berî her tiştî
اجبو اموانا كيف خوش بكن يعني جي ام بخوازن وا پرورده بكن امي چیروکی بین زاروک حرتم بالا خوددن چه بالا خوددن لهنگی چیروکی جبر وی که لهنگی وی چیروکا گو ام زاروک اردویشن بلکی جا افراندنا مبیجیش افراندنا کسی گو بیجه اف چیروک لی دوی نزیکی کسایتا وی زاروکی دما ام جیر دویشن اف چیروکا زاروکا دوی نزیکی کسایتا وی به کسی گو دوی چیروکی ده لهنگی وینای تمنی وینا دوی نمازم به بلکی جارنا جارکش جاراجه دمرو وی زاروکی بخوا بکن لهنگ ام بیجن ام وی لهنگی بکن ناوی وینا جبو بالا وینا بکشین شخواوجی دوی کن به و با آوائه کی خوش و حسان بگوتن و بالکش بجبو زاروک بالا خوب دی خو آرمان جامعی سرکش چیروکا زاروکان اوجی پرورده کرنا زاروکانه با آوائه کی کرد دوی بگوتن جبو زاروک زو جی عادس نبی آرمان جاوی چیه؟ چاندنا نرخ و پرورده کرنا چاندنا نرخ ده هشه زاروکان ده و پرورده کرنا وا میناک شنگه و پنگه دمام سر شنگه و پنگه جوارد بیشن نوجی زاروکن آرمان جا مجوی چیروکه چیه؟ جبو اموافر بکن گچه نا بکس بی جا خوا درکب یعنی جی دریش کسیر بک زاروکن دمام وی چیروکا شنگه و پنگه جوارد بیشن او نما تجاری دری جی کسیر بکن گو جاوانا یا دیاوانا نلمان چیروکا پیکنوک او جی دجی اوایا کومیدیای ام جیر بیجن آ پیکنوک کومیدیای دجی برواجی تراجیدیای آ تراجیدیا گله کی ایش و غم تیده ہے آ پیکنوک کیف خوشی و مرو پید کنه لی دداوید دما یک دخوینی چیروکا پیکنوک گله کی پید کنه و خوش لی داوی کسره که به ایش و درد جی دکشینه چما دگی آرمانجه که داویا چیروکه هل تشتك داويا جيرو كده هي أري بيكنو كده بيتكنن لي تشتكي وينا هي مينا كاوينا مثلا أم بهلولي ماهي مبر رفا دهادم بهلولي ماهي بر ما جو دما بهلولي ماهي يك بيتكنيا وقت جيرو كاويا بيكنو أم بيتكنيا لي چما خو كر وقت دينا وعقلي خبر أو خو ندين بو يكي قلكي زانا بو وكر وقت دينا جبوج جوي جزايا جو هارون الرشيد بدي خو خلاصك جبر که خکر وقت دینا عالم پیت کنیان مروه در دور آوینا پیت کنیان لی اوخواه ندیم بو یعنی آرمان جکوینا جوه دیمبونا وینا هبو هش خواه بربو سرپیهاتی او جی تشتک ده وی جواکه ده چه بوی سرپیهاتیه بویرک تشتکی گونای دوباره کرن ام وی سرپیهاتیه دکن وکه چیروکه که و جبو گو کسی گو به با آوائه کی خوشک و راست دوی ام بنویسینن او بویرین گو چه بونین یک دوی ام دوی سرپیهاتیه ده بنویسینن چما جبر اف سرپیهاتی تی نفساندن دگیه نفشین به او نفشه به دما بخوینه وقت تشتي اف بويري جو انا مرشد بنم دكن وقت چيروك كم تخم برتوكا ديام جي ام رادگهين جي خلكير دوي او بويري جو دوي سرپيهاتيه چيبونن براستي بين تد نيفساندن ديروكا وي هر تشتي او نفشه به دوي ناسبك به او سرپيهاتي كنگي چيبوي لكويده دهنگي وي كيبون كسي جو دوي سرپيهاتيه ده كيبون باواي كي راس دوي به نيفساندن ناخو اف دوري آشوبيه سرپيهاتي جینامه شخو ام گز زانن دمام هلبستوانه کی دخوینن ام جینامه یاوی بری هر تشتی نازدکن دی جینامه ده چه هی دیروک هی دیروکا اجدایک بونی دیروکا کوچاوی یا داوی لکوی دکی اجدایک بوی باجاره وی آستاوی یا پرورده لکوی دکی خوندنا خواه کریه و پرورده بوی و آستاوی یا حری بلند خوندنه تشتی گو هری کاری گرینگ گو دجیانا خود کریه ام دجینامه ده نیویسینن و برهمه وای بدو خود هشتن چه برهم دجیانا واده هبن تی نیفساندن ده جینامه ده عین یوگو ام جینامه یا و هلبستوانا دبن بیرانین ام جیانا کسی کی تومار دکر جیانا کسی کی تومار دکر دمام دبیجن ام درم بیرانینا فلان شهیده ام جیانا وی تومار دکن ام دنیویسینن بو کسی گو به وی جیانا وینا کنوی بیرانینا وینا زانبه بیش بو چهاتی جبو کیه تشتی جیانا وی دگیشی ام تومار دکن ام بیرانینه ده دنیویسینن
ji aliyê kê ve ev bîranî tê nivîsan ji aliyê kesê nivîskar ve tê nivîsandin bi awayekî hêsan û peyvên xweş nêzîkî wê civaka got tê denin ji bo got balkêşî timî li cem wan naçêbe bi deman bîranînê dixwînin divê peyvê hêsan bin bi awayekî hêsanî û xweş be û ji bo got balkişandin tê de hebe. Ji xwe me got em bîranînê jî eyn wek jînameyê em ser kesekî jiyana wî tomar dikin lê bi awayekî kin kurt e. Ev me bi awayekî kurt li ser cûreyên çîrokê em axivîn hemê cûreyên çîrokên efsane çîrok bi xwe wî efsane destan me got eyn çîrok e lê bi awayekî helbestî hatiye gotin çîroka lawiran lawir tê den tevî got li hengê wê ne mirovin lê ew jî cûreyek cûreyê çîrokên ev hemê cûreyê çîrokên roman çîrokek gelekî dirêj e jîname dema nivîsînin çîrok e hemê cûreyê çîrokên lê her yek waneyek bi taybet şêrlazim e me bi awayekî giştî em li ser wana axivîn. Em bên pirsên nirxandinê Dibê gelê Kurd di rêya çîrokan de jiyana civakî çawa rave dikirin. Gelê Kurd di rêya çîrokan de çîrokê xwe de ew çîrokê gotgotin jiyana civakî çawa rave dikirin. Jiyana xwe ewa got tê de bûn çawa rave dikirin. Di rêya çîrokan de valahiyên zanistî yên di mejiyê xwe de bi aşopî û sawîran dadgirtin û weke pêdiviyeke hêzirî didîtin. Weke pêdiviyekî hêzirî ev çîrok didîtin ji xwe. A di duan çi sedem bû ku netewên dîrokê derdorê çîrokên Kurdî wergerînin zimanê xwe. Çima ew çîrokê Kurda xwe bûn wergerandin zimanê xwe dikirin çanda xwe. Çi sedem bû? Ji ber ku çîrokên Kurdî xwedî cihekî girîng in di wêjeya devokî de û sedema didwa ji ber got Kurd bindest bûn lewma dihatin wergerandin. Bindest bûn wê dema gotê de bû ew dema İslamê bû eyn. Dema got ev çîrok dihatin wergerandin ew wê demê bindest. Asêsiyat bê bi awayekî Kurd jînameya xwe binivîsîne. Ji xwe tê jînameya xwe binivîsînî bi awayekî Kurd. Mecwar şîrovekir jîname çawayî tê dîroka ji dayîkbûna xwe binivîsîne. Li kûdekê ji dayîk bûye. Asta xwendina te ji heya amedayî û piştî wê asta herî bilind a xwendinê tigiyayê xwe bûyerên girîng di jiyana te de çêbûnin û koça dawî hek hebe tê dibinivîsîne ji xwe tê ana li ser xwe binivîsîne ana te dîroka koçê te da nanivîsîne. Ev tiştê girîng tê jînameyê de binivîsîne. Spas ji bo we heya waneyeke de hûn bimînin xêr û xweşiyet.